Vale. Berez zuzenean gareia. Ingo dugu probatatuko mobilen ere. Zela ikusiko zuen. Bai. Bakizue. Ez da posible, baina, bueno, ikerreguren eta zerregur... Pazientzia. Nola esakutela? Ez dut ikusten direkto bat berariz. Suskribidori. Direkto bionen jarri da. Hemen, inizio zuzenean agertzen da. Nabiela hemen entzuten hor bigarren. Bideoz hori, Eta gero patxikoak, ez omen da bera, erosak nahi badezue, besteak sartu bitartean zueia desmontatu txina. Hori da, eragazki sakea talazen dutzen iz. Talde, bai. Baina bai, kendu dugu, ze patxiko ez da nahi grabazia. Hori esan zimuten behitza, dutxin zuten. Filetan ez dala emango. Ja. Iman ez baina grabotan nahi da alpitzia. Nirea datorren dezadiak ematera, berari galdetuko diogu. Berak batziko zatia ez da grabatuko? Beste urte batean izan, baina Nikolak lauretik duen. Oie, gisa ere grabatutak edutxu lekera hor. Berez. Bebe guriola ez azuzkoa debe atxekoa bakarrik grabatzeko. Nereare galdetuko jo, ze hori datorren sari banaketara, leheneko sari banaketara. Ego nintzen grabaketa laga neseraketan eskusi. Vale. Hemen, en direkto barik agertzen da inizioan, Osa, sartutakoan ez goi garratxi esan duguna. Osa, sartzen gara Googleen. Esan dugu, goi garratxi. Igual da espa biagatik jato bat biagatik batik esan dut madurez. Vale, pero igual ezin dikzen esatuko. Zer ere da, hemen sartu, eta ja agertzen jartu hemen bideoa. Osa, zuzenien agertzen jartu, baina ez da horren amea. Sartzen da, inizio. Osa, sartu eta ja agertzen da. Baina ospari Atzo deik egin nintzen atia itxita bekua. Hemen egon nintzen bostak arte erogoixan, laguntzen duen urkako ditala, bajatu nintzen bera eta atia itxita. Eta bedela esan guen? Ez. Etxian.
bati deitxu beste, ez dakizan, jalako baten joan duzuten, azatzen dut. Luis, aloin danek, inguruan dena izaten, aber, honetako bat, eta... Luisek ez da. Zer dutan izan zen? Bostetan. Bostetan, irtetzeko ondo, baina sartzeko itxitatia. Gu barruan geunden, ni barruan. Zuen dugu izan zen. Eta gua behien, barruan danak. Baina DBH-koa. DBH-koa. Hemen egon nintzen bostak arte, bajatu nintzen. Ja, ez DBH-koa. Barruti zabaltzen zen, kanpon irtetzeko ondo, baina gero berriz barrura ez ezin izartu. Deitxukot bera, dakizu telefonoa? Koordinatera dintzeko. Ez doztartzen, Luisek. Ez da txina dinizu? Edo telefonoa. Telefonoa. Papilide, ezin dut dago papilide. Edo deituko zeltetik, edo zer. Berdina. Nahi duzun, lagotzen menuz. Ilgoi BRBH-i eta telefonoa dira papilide. Bazatzeko berakin. Telefonoa. Hemengo idazkariak pasatzen duzue. Non beti hula itxen duzuekin komunikatzeko. Bihar nahi zuzak egitea. Biterraja, bitamizu, Kaixo, egunon. Gauzatxo bat, hemen bertak irakasle bat naiz, eta bieko negan batzea kontaktuan, abeikutiko koordinatzaileekin. Osa bat duztasun mesedez? Koordinatzaile ikusko nena, baina Luis Baitorrekin. Bai, baina ikusko. Hori da, Mireia. Bai, eskerrik asko, bai. Goiak zari bezala. Gubeak espero dugu gara, Lili, Lucía, Gemma, Diego, Fabia. Azkenean da, autobusi, Dolarbile, Goremekona, Damian, eta gero hori baina edo izan nahi gongo gara. Imisateko. Hori Bai? Bai. Ez, pasaban doztazu irakasle gaiakin bezadez? Da, betkoik komunika bat esartzeko, bai. Hori da, bale. Bale, eskerrik asko. Nemetikoa batzuk gure esan dute baiet, lokatu da gara, xatik egin dago lokatu bakarrik, ez dakit zer. Eta ronkera. Lehen, ez dakit gero... Zago kable bat. Ez que berez hor zer egizta, no? Hemen da, ikuspegia hori da, zuk egin, azken berdina. Badakit, estribil bitartuz ez dara emango. Baina... ¿Qué pasará? Sí, oso ondo. Yo estaba buscando. Muy bien. A ver, si quieres te comento. Sí, tú cuéntame. Tú vas a repartir el segundo premio. Vale, sí, De los entonces, bueno, aquí están todos los premios, a cada uno se le da un librito y un paquete de bombones a cada alumno. Entonces, cuando tú bigarren saria, es que hay hirugarren saria, bigarren saria, lehenengo saria, pero a veces, como hay dos, tribunales, bai. Entonces hay de los profesores por un lado y de los alumnos por otro lado. Entonces ocurre que a veces
si es ikasleen saria solo... Vale, oso, irakasle gara zen elide. Eso. Vale, entonces, Osatxo bat, a ver, Yo lo que quiero es y si no digo bigarren saria. Cuando digo bigarren saria, uno, sino que aquí somos un largo. Sí, que ya que se acuerdo de casarse con niñas. Eso es, uno y uno. Eso es acabable. O sea, si eras amplias, zuzen dela talera, zuzen dela Bachillerato, o sea que sesión doble. O sea, son dos. De VHS a la 1 y a las 2 es bachillerato. Hori da, Sí, a la 1 sí, no puedes, ya no sé. hori da, nahi baldin zeko barrioan, ja, A las 2. hori balizika abizatu Vale, Entre medio 3-4. oso ondo, vale, eskerrik asko de Por eso te lo piensas, ¿vale? Y si a las 2 no te puedes quedar, pues Está bloqueado. sábado lo que sea. Está edo da clase. Sí, Zuk gero erabiltzeko ez dago clase. Perfecto, que no quería pedir nadie. Vale. Ya. Hortik Ya, hau ez como ordenador. vamos a ver. Te pienso para un motivo también, ¿no? Ya, se nos va a ver muy Igual van a entrar de aquí todos, ¿no? Ahí no Mira, eta wifi esta silla, igual nos hacen dos. Horoko dago Vale, niri horretu nagoen maria dia guztau jate. Hau itxi motorrean. Piskat feo gelditzen da, hemen kablia argi garritxetan. Ahí van a pasar todos. Y aquí no va a estar nadie. Aquí nadie va. Pues que tú llegas, ahora vendrán a subir con todos los niños. Aquí. Podemos poner. Ordenados. Primero. No, todos los que han participado. Vienen 102 alumnos vienen abajo. 4 de ellos son para dar premios, pero el resto sí han participado. Sí. Y el bachillerato no sé, pero se va a ver la dificultad. Sí, más o menos. Sí. A ber, zoik zer, sariakin eukiko zuen askoz kalidade hobia, baina gelitzen da kable bat hola. Kontutan hartu enemigo kandirela da, bakarren kableak Wifi-tik Puñetara. Edo, bestela da kablia, zinta baten pupu dara pegotara bat zeuden. Osea, lehenko, bai. Yo pentsatu, talde bakoitzan, hau da, narrazio euskera. Eskatuko da, horrelako dake, badeko sarrerakoak, ondo, badeko. Zuek erabakia, Zer, ez dakit kalidadia zein bitxu bat zuen, ero... Heri, ona batez ere bakizu zein kapetza. Ja. Bestela proba bingo dago abezela ikusten danean, Bai, gure mintegixan. ni guztu kalidade antzekoa da. Bai. Ez asko mejora. Ez da mejor. Ba, lastai orduan. A ver. Kenduko. Kendu hain? Igual. Osa, pixkat itxen dago igual, baina ez... Oja petatzen beze... Ez da jatzen. Ez. Moment. Vale. Ez da wifi xa faiauko. Failuten bau hor txikote, bat espada Vale. kablia ona. Vale. Hasta donde se puede. Bueno, tú te lo piensas, si después a la que viene mal, nos dices, Mintegixan. Ingo tandik probiak jakasuz? este sí. Sí, esto sí, ¿no? Sí, además Ah, sí, vale, Hostia. Zuzenian zuten. La voy a informar.
Ez zuen bere egon beharko zara, Natalia? Egon nahi dezu tokian, izten dianian hauek jarriko ditugu. Bai. Zuena da hirugarren saria. Nik esaten dudanean inglesekoa, Zu inglesa iritsi arte lasai. Hirugarren saria danean ingleseko lanera, narration, aipatzen danean hirugarren saria, eta bat hartu, hona etorriko da ikaslea, eta zuk eman. Primera. Hirugarren saria, oso. Eta bigarrena emango du gemak, eta lehenengoa emango du iratsek. Eta ikasleen saria entzuten badezu, ikasleak daude ematen. Osakide. Oso. Gero esaten. Esaske, ya. Pero bueno, eso es. Pero bueno. Pero luego igual, en el momento que... Sí. ¿No? Hasta que estés tú... Eso es lo divertido del directo. Claro. Si me hace lo que sea, pero en un momento pues se hace ridículo. ¿Listo? Egunon, veien gaude ya. Venga. Igual es molestatzen con Sí. Por eso le soy acuerdo. Natalia, bata, una esertzen hemen. Venga. Perfecto. Venga. A ver. Busca, nik hartuko ditut betik eta... Vale, cosa muy bien. Venga, primer asiento. El primer asiento. Así es. Eso. Gracias a Dios, un premio. Tu amigo está allí, gracias. Una película. Venga. Tú ya hacer chicho, Venga. Ya hacer. Venga. Huele Dominic. Venga. Huele a vídeo. Dominic. Orche. Orche. No hay negociación. Orche. Vía. Venga, vía. Aquí yo sí. No, aquí estamos para desear. Qué vergüenza. A ver. Dedicado para Alay Romero, si me está viendo. Un saludo.
para Alay Romero. Alay, ¿eh? Giancarlo no. Me toca un papel.